Praise be to the Lord. Maretwa makwa njitagwo Ruth wa mam na ndi muhonoki na ndikiri mugeni muno guku. Ngai wa murathime. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo Josephat Masharia, mwini na music producer. Na Jesu ni mwathani. Nigenete gukorwo ndi kundu guku. Thank you so much patron Mwafam. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Gethio gwakorwo nduranyona. Are matanjwe nie nie njitagwo Sokora cia Nairobi. Njitagwo Sokora njega. Mwathani agocwo ringi. Ndauga katambe mukauga kashike katambe. Kashike katambe. Tukire guku na cukuru ya Nairobi kana Dennis. Ni ndiri umwe waria arutire street ine auma. Ngai ndakimurathime. Alright, jitoka chupa. Jesu naria kore gomono wene amatongagia chao mutangeri wao hateo kiria magaga. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Muthoni Maina na pia huwa tunakutana huko TikTok. Tokera na ni aigana tuona TikTok. Ni wangapi tunaona TikTok? I'm so happy to see you today. Na Chairman Elias Mwafam, asanteni sana, and my good brother Njoroge James. May God bless you all. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana JCM. Naitwa Nancy M. Njoroge ni rafiki yangu sana, tumetoka mbali, tumeenda kuhubiri kwingi. So nasikia nimeheshimika sana kana ndekete muno kurugama haha gatagati-ini kanyu. Ngai amurathime. Njitagwo Nancy M YouTube, kila mahali Nancy M. Wenda kuona nyimbo ciakwa unjerere thiini wa TikTok, Facebook na kundu gwetagwo YouTube. Ngai amurathime muno. Asante, wapigie makofi mazuri. Sasa John, ukinipatia waimbaji watatu nitafurahia. At least asiagemainithie au ndokao ni okoroge kega. Wewe haririe John. Na nimesema hao watoto nimeambiwa ni watoto wa shukuru ile areas. Sienaisho. Wako wapi? Si usema wakuja hapa. Nimewaona. Hao wakitoka nitakuwa nawaita. Nimewaona sasa. Asante. John. Sokora nawetani na lunch. Mutikama kio mutu tie na DJ ni kirona hage kwama. Kwa hivyo itia watu lunch. Thengio muno muthenya wa Sunday eno yukite ndirakugwira miaka 7 ya kuma hĩndĩ ndatigire kuiya ngihonoka kuma rĩrĩa ndaumire kĩara-inĩ Ngai agĩcenjia mũtũrĩre wakwa. So muthenya wa Sunday ũngĩkahotithio nĩ Ngai, yani ũngĩkahota ugoka harĩa Bruce Springs Arena Hall niho ngakorwo na ngĩkorwo wĩgũkwa na tunyĩro thimũ kana gĩbeti harĩa gĩkomba ũnyone after kanitha ngwĩre pole no tingũcokerie. Hana namba yako ya thimũ. Patiana namba yako ya simu. Namba yako ya thimũ nĩ 0741 221 804. Thank you. Thank you muno. Asante. Twende kazi John. Nikuona
nithiite. Asante, twende huyu mwingine John. Weka mikono yako pamoja tafadhali. Jehova niwe wingatithagia maruo. Tuongeze sauti. Gĩconoko gatũma gĩkinye mũico. Ningĩ wĩ Ngai ũtendaga ng'ano nyingĩ, atemaĩ mũnjugo nĩndionaga wa kũndikia. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe ũmombũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩũcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe ũmombũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩũcimomoraga. Mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ, magatũma ũtũre na gĩconoko, gũgakĩaga mũndũ ũngĩteithia arĩa angĩ, Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe ũmombũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩũcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe ũmombũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩũcimomoraga. Na hiyo wimbo ubaie Samara kitu. Unaona baba amesimama. Anapenda wimbo yako huyu. Ameifanya challenge TikTok sijui mara ngapi. Maybe naweza sema kidogo, brother James. Yale matatizo yanayotusumbua sisi, Mungu ndiye anayaweza. Ugu mathina marĩa magiaga mĩciĩ gwitũ, maũndũ marĩa twanageria tukaremwo, tukimpatia Bwana Yesu atayafanya. Asante, tumpige makofi wa mwisho. Haya, tumalize na Nisaidieni kupiga makofi. Mwathani jakĩra kanyũmba. Si tuwapigia makofi wote pamoja. Mnajua kama tungekuwa na DJ Mogei na nyothe. Amen. Tuwapige makofi wanapoketi. Amen. Nimeona hii timu wako sawa. Karibuni. Amen. Kwa wale wengine wameachwa, nilikuwa nimeona mkiwa wengi. Siwakuja wote. Nilikuwa nimeona mkiwa wengi. Kwa nini wengine wameachwa? Watu wakuje mtatosha. Amen. Si tuwapigie makofi wanapokuja. Amen. Si tutasamanga wageni ni baraka. So unaweza wapatia dakika 3. Itakuwa sawa. Asante. Amen.